Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Ila. Ila teh sudah masak edel. Ila masak pete balado ikan mujair. Laju ini ada selada, ada sango, dan ini ada daun kailan, teman-teman ya. Kita mau langsung makan aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lauk mujair. Bismillah. Oh, pedas. Hmm. Ada.
Banyak petenya. Gila pakai 3 papan pete we. Habak. Gini enak. Belum. Alhamdulillahirobbilalamin boy. Gila makanya terlalu fokus ya. Karena lapar dan ngeunah. Pokoknya jangan lupa subscribe ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.